murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti zacu mwiriwe neza, ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya. Radiyo ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Kuri interineti mudusange kuri wa@radio.com. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nitegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Kongo yagiye mu myigaragambyo uyu munsi kwa gatatu isaba ko ingabo za Afurika y'Uburasirazuba EAC zasubira mu bihugu byazo. Turasaba kugira ngo iramitwe iheranira gateka kazira mu nzu zo mugizwe wa Goma ngo zibuke ba nyiri kibazo ba mbere ko ari FARDC ariyo ifite akazi ka mbere ko kugira ngo izana amahoro n'umutekano muri Kongo yose. Uwo ni Jacques Sinzahera, umwe mu bateguye iyo myigaragambyo kandi akaba akuriye ishyirahamwe Amka Kongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abaturage bo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi bafite ubwoba bwa Korera biturutse ku bibazo by'amazi meza n'ibijyanye n'isuku. Naho muri Somaliya ubushakashatsi buheruka gukorwa burerekana ko abaturage bahahamuwe cyane n'intambara zidasiba mu gihugu. Amene mu kanya gato cyane mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somaliya ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko abaturage bagendana ihahamuka ryo ku rwego rwo hejuru kubera intambara z'urudaca mu gihugu. Oriane Itangishaka arakomeza iyi nkuru. Ubwo bushakashatsi bwakozwe n'ishirahamwe ONU rifatanyije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwa Somaliya hamwe na kaminuza y'igihugu bwerekana ko kubera intureka za politiki z'urutavanako rw'intambara hamwe n'ibibazo by'ubuzima byatumye abantu bahahamuka cyane. Bwerekana kandi ko ingwara zo mu mutwe ari nyinshi cyane mu gihugu. Nk'uko ubwo bushakashatsi bubigaragaza, ico kibazo cariyongereye ku rugero rw'ibice 77% bagereranyije n'ubushakashatsi bwigeze gukorwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS, aho ivyo biro vyari vyasanze ibice 40% by'abanyagihugu bari bafise ibibazo vyo mu mutwe. Ubwo bushakashatsi busanga kandi ibibazo vyo mu mutwe bigeramiye cyane ugwaruka kurusha uko vyari bizwi. Ubwo bushakashatsi bwemeza kandi ko ibice 76 n'ibice 9% by'abana bafise ibibazo vyo mu mutwe, 50% bakoresha ibiyayuramutwe, bakagira ubuzima bubi hamwe n'amagara mabi. OMS ivuga ko bubaye ubwa mbere ubwo bushakashatsi butangaje ko ingwara zo mu mutwe zibaye nk'ikiza muri Somaliya. Oriane Itangishaka urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nitegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Kongo yagiye mu myigaragambyo uyu munsi kwa gatatu isaba ko ingabo za Afurika y'Uburasirazuba EAC zasubira mu bihugu byazo. Bavuga ko ntacyo zimariye Kongo nyamara zari zitezweho kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma. Mu ndirimbo zuzuye agahinda n'umubabaro niko y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Abayobozi b'ayo mashyirahamwe bari bahaye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iminsi 3 gusa kuba zagiye gufasha za Kongo FARDC mu gwasha imitwe yitwaje intwari rwanya leta ya Kongo irimo na M23. Ku mpapuro bari bafite hari handitswe amagambo agira ati: iminsi 3 twahaye ingabo za EAC kuba zagize icyo zikora yarangiye, ngaho ni mugende yo mwavuye. FARDC nikomeza irwanya imitwe yose irwanya leta. Dukeneye amahoro arambye muri Kivu ya Ruguru. Abigaragambyaga bose bahuriye ahitwa Mutinga muri komini ya Karisimbi, bamwe bamanuka berekeza ku biro by'umuyobozi w'umujyi wa Goma, abandi bajya ku biro bya komine zombi arizo Goma na Karisimbi zigize umujyi wa Goma. Aha twahuriye na bwana Jacques Sinzahera, umwe mu bateguye imyigaragambyo kandi akaba kuri ishyirahamwe ya Amka Kongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Uyatangiye atubwira impamvu batera kwigaragambya umunsi ku munsi. Ni kumwarifu mkubwa
ili alete polisi tusekirize. Turimo kwigaragambya mu rwego rwo guhamagarira ubuyobozi bwacu bushyireho inzego z'umutekano nka polisi ndetse na FARDC ziturindira umutekano urambye. Ntidushaka ingabo za Afurika y'Iburasirazuba kuko twazihaye iminsi 3 gusa, none reba irashize ntacyo tubonye kigezweho. Bagenzi bacu barimo gupfa muri teritwari ya Ruguru n'ahandi nko muri Beni. Ntabwo rero dushaka ba mukerarugendo mu gihe twebwe tutamerewe neza. Ubu ngubu icyo dushaka ni uko FARDC tubwira igihe iragira mu mirwano ikarangiza M23. Kuko murabizi amahoro ntabwo ashobora guturuka mu Banyakenya, Uganda cyangwa Barundi, ahubwo ni ikibazo kireba twebwe nk'abakongomani ubwacu. Kweli haitatoka kwa Kenya, haitatoka kwa Uganda ama kwa Burundi. Amani ya kweli ni wa Kongomani. Nyuma yaho bose baje guhurira hazwi nka entre president, berekera ku biro by'umuyobozi wa gisirikare w'intara ya Kivu ya Ruguru General Constant Makamba, aho babanje kurindirana ubundi bakomeza urugendo. Muri metero 30 gusa mbere yuko bagera ku biro bya guverineri, abapolisi bari bakwijwe mu duce twose two muri komine ya Goma, aho abari muri iyo myigaragambyo babarirwaga ku magana, batatanijwe n'inzego z'umutekano. Ibyuka biryana mu maso n'amasasu yarashwe mu kirere n'abapolisi ubwo bageragezaga kwirukana bari mu bigaragambya, bose biruka buri wese yerekera ukwe. Ibi ntibyashimishije bamwe mu bari mu myigaragambyo kuko ubutumwa bwabo butageze ku muyobozi w'intara nk'uko babyifuzaga. Christophe Muyisa wo mwishyirahamwe Filimbi n'umwe muri bo. Kuri we abayobozi ba Kongo bagakwiye kugira ikibazo cy'umutekano cyabo bwite, byose ku nyungu za rubanda rugufi. Twashatse gutanga ubutumwa bwanditse ku buyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru kuko turababaye cyane kubona ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugaragara hose mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ariko reba ukuntu barimo kutwirukaho badutera ibyuka biryana mu maso, kandi ibyo bikaba birimo gukorwa n'abashinzwe umutekano, aribo bagakwiye kuturinda. Ibyo rero bitwereka ko ubuyobozi bwacu bufite uruhare rukomeye cyane muri iki kibazo cy'umutekano muke hano iwacu. Abayobozi ubwabo bagomba gushaka umuturambye ku kibazo cy'umutekano muke, ariko icyo twebwe nk'abaturage tubategerejeho ntabwo ari cyo tubona uyu munsi. Turarambiwe cyane rwose. Ingabo za yase nizigende, ariko ibyo badukorera ntibiduca intege. Turakomeza n'ubundi kugeza aho ijwi ry'umuturage ribwumvikane. Espoir Aspirine wo mu muryango waranira impinduka muri Kongo Lucha RDC ashinja ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuba zarateshutse ku nshingano yazo. Igihe kirageze ngo natwe dushyire hamwe mu kwishakira umutekano. Ibyo rero ni ngombwa ko tuvuga ukuri kandi ntawe dutinya habe na gato. Ingabo za yase zigomba kugenda kuko ubwo zageraga hano muri Goma zatwijeje ko zigiye kurangiza umutekano muke, ariko reba ubu Abanyakenya barakorana na M23. Ibyo ndabivuga nshize amanga. Ubu barimo gukora ibishoboka byose ngo bagere ku ntego yabo yo kongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bityo n'abakazi kabo kagakomeza. Ntitubishaka na gato kuko turabona ari ikinamico kirimo kubera mu burasirazuba, kuko ubu turabona MONUSCO ya kabiri. Icyo kibazo abayoboye imiryango itagengwa na leta hano muri Kivu ya Ruguru bibazo ku mikorere y'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyagarutsweho na Bwana Eritier Gashegu. Uyakuriye ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple mu ntara ya Kivu ya Ruguru rifite icyicaro kiwanja muri teritwari ya Ruguru, yasubije agira ati: turasaba kugira ngo iramitwe iheranira agateka kazira mu nzu zo mujyi wa Goma ngo zibuke ba nyiri kibazo ba mbere ko ari FARDC ariyo ifite akazi ka mbere ko kugira ngo izana amahoro n'umutekano muri Kongo yose. Iyo niyo ifite igombe gufata iya mbere kugwanya M23, kuri yase nayo ikaza iri gukurikiraho kugira ngo ibungu umukono. Muri iyo myigaragambyo abanyamakuru 3 bafashwe ndetse bakomeretswa n'inzego z'umutekano ubwo barimo gukurikiranira hafi kugenda. Abo ni Darius Aliasanka wa Radio Ijwi ry'Amerika, Merve Kiro ukorera Radio Blessing hano mu mujyi wa Goma, na Eritier Baraka Munyamfura w'ibiro ntara makuru by'Abafaransa AFP muri Goma. Aba bahise barekurwa n'inzego z'umutekano. Ku ruhande rw'abigaragambyaga, 2 nibo bafashwe na polisi ariko baza kurekurwa nyuma y'amasaha ne bari muri gereza. Uretse abanyamakuru bakomeretse, mu bigaragambyaga nta wakubiswe cyangwa ngo akomereke. Muri iyo myigaragambyo kandi amashuri n'amaduka yerereye mu duce twahimbi na Virunga ntiyigeze afungura imiryango mu masaha ya mu gitondo kubera batinyaga
ko imyigaragambyo iri buze guhindura isura kuko ingamba z'umutekano zari zakajijwe muri utwo duce dusanzwe dutangiriramwo imyigaragambyo. Abateguye imyigaragambyo batangaje ko bari buze gukomeza kugeza aho ingabo za EAC ziri bugende. Kugeza ubu nta muyobozi wo ku rwego rwa leta urwo arirwo rwose uragira icyo avuga kuri imyigaragambyo irimo kuba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu gicamunsi cyo kuwa kabiri, umuyobozi w'umujyi wa Goma yari yavuze ko ntawemerewe kujya mu myigaragambyo, asobanura ko igihugu kiri mu bihe by'intambara. Gusa bitabiriye imyigaragambyo ntibakanzwe n'ayo magambo kuko isaha bayiteguye bari batanze yubahirijwe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Tuve muri Kongo twerekeza mu Burundi. Abaturage bo muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi bafite ubwoba bwa korera biturutse ku bibazo by'amazi meza n'ibijyanye n'isuku. Ni nyuma y'uko iyo ndwara ivuzwe mu mijyi ya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'igihugu. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ari i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bwamaze gushikiriza ko ikiza ca korera cibonekeje mu turere tw'ubuvuzi tumwe tw'igihugu. Abanyagihugu baba hafi y'umweha w'uburobyi wa Mvugo muri komine Nyanzarake co kimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa bari mu yabira kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza. Bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko imitima ihagaze ko korera ishobora gutera muri ako karere kuko abituma babikorera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha y'amazi ya ca kiyaga nyene. Amakenga ntiyobura kuko urabona nkayi wacu mu Mvugo ubu nta mazi dufise, turamaze igihe kinini amazi ava ahantu bita kumuguruka, abantu b'amakinga bagenda kuyavoma ikidumu n'amafaranga 800. Aha mu Mvugo urabona ni ku Kivuko hari abantu benshi bava imihingo myinshi, utuzu twasugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye, bugorovye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe. Imvura iguye uramvira bihitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi tukagenda tukayavoma, cyo kiza cakorera kigatera kiza ego turashikirwa ntiduhariye kweri. Nkorerimana Jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata c'isuku ku mutumba wa Mvugo ahari uwo mweha w'uburobyi aremeza ko atagikozwe ibara rishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko n'ibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera atatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba. Uno musi ugiye kuraba isuku sikirenga naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahariho hose. Nk'ubu twaheruka kwakira ibipe bivuye mu Rumonge byaba 180, umva nk'ibipe 180 riba birimwo nk'abantu baba 1000. Tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontrola abo bantu, ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane. Abakorera urudandazwa rw'amafi, indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twasugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze imisi itari mike. Abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa ariko ubu abene gihugu ntibafise ubwiherero bukwiye, ko twosaba yuko boza bakagitunganiriza ibintu by'amatwarete bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza ca korera natwe ntikidutere ngaha. Amazi ntakwiye kabisa, twari tuyakeneye amabombo meza yo kunwa. Nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira. Ico kibazo cyo kubaka utuzu twasugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri kuko Jerome Nkorerimana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twasugumwe. No kuvuga notera kamo abene gihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe, abatabufise bakabwimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira. Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida Sirivinze Imana yari yagabishije kwigenekerezo rya mbere nzero mu mwaka wa 2023 kwikiza ca korera cateye mu turere tw'ubuvuzi two hagati no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura, gukaraba igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe, gukaraba igihe cyose uhejeje gutegura umwana, gukaraba imbere yo konsa umwana, gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa, kunywa amazi meza, abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza. Muri iki gihe cyakorera
kugira dusavye abajejwe intwaro bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara. Dusavye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka surwumwe no kugira isuku rya misi yose. Ico kiza ca korera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 30 na 31 Kigarama umwaka wa 2022, aho hibonekeje abantu 13 bafashwe, bakaba barabo mu mazona 3 y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama, Cibitoke na Buyenzi. Ahandi ico kiza ca korera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama umwaka wa 2022. Uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri. Thierry Ndayishimiye harakoze kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Ibiganiro byanyu birakomeje, turavugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho ikiganiro bungabunga ubuzima. Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima, Dr Boris Chunga, umuganga w'umunyakameruni, aradusangiza bumwe mu bumenyi mu kurwanya indwara ya sida mu bana. Byongeye kandi Deborah Samuel, impirimbanyi mu kurwanya virusi itera sida, arazamura ijwi rye mu rwego rwo kongerera abandi ubushobozi no kuzana impinduka. Nibyo tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Nyuma y'imyaka 40 hagaragaye ubwandu bwa mbere bwa virusi itera sida, urugamba mu kurwanya iyi ndwara ruracyakomeje. Kugeza ubu abantu bagera kuri miliyoni 40 mu isi batakaje ubuzima bazize iyi ndwara, nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima. Umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya sida wizihizwa buri tariki ya 1 y'ukwezi kwa 12. Uyu mwaka wibanze ku busumbane. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU rishinzwe kurwanya sida, ubusumbane burimo gusubiza inyuma ibyari byaragezweho mu rugamba rwo kurandura sida, kandi buracyagaragara muri nyinshi muri za serivisi z'ibanze nko gupima, ubuvuzi n'itangwa ry'udukingirizo kimwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho. Byongeye kandi 1/3 cy'abantu babarizwa mu byiciro birimo byago byo kwandura nibo bonyine babasha kugerwaho na gahunda z'ubwirinzi mu buryo buhoraho. Abo barimo ababarizwa mu cyiciro cy'igitsina bo ubwabo batiyumvamo ndetse n'abakoresha ibiyobyabwenge. Muri Afurika, abagore bakiri bato n'abangavu nibo bakomeje kwibasirwa cyane na virusi itera sida kurusha ibindi byiciro. Hari byinshi bimaze kugerwaho mu kugabanya umubare w'abana bavuka bafite virusi itera sida. Gusa abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko hari byinshi bigikeneye gukorwa mu bijyanye n'inkunga zikenewe mu buvuzi bw'abana kugira ngo bakomeze kubona ubuvuzi buboneye bakeneye mu rwego rwo kubarinda kwandura ndetse no kubavura. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 38 ku isi babanaga na virusi itera sida mu mpera z'umwaka wa 2021. Impuguke zivuga ko imiti igabanya ubukana inafasha mu kugabanya ikwirakwira rya sida, gusa abarwayi bamwe ntibafata imiti uko bikwiye. ARV ni ubuzima bwose. Ugomba gufata imiti buri munsi, ugomba kubyubahiriza, ugomba gufatira imiti igihe kimwe buri munsi, ndetse hari ubwo kuri bamwe mu barwayi imibiri yabo irambirwa imiti, ahari naho ugasanga bahura n'ihezwa kenshi rishingiye kuri virusi itera sida. Uko imyaka yagiye ishira, iterambere mu buvuzi ryatumye abantu bagira amahitamo menshi ku bijyanye n'ubwirinzi n'ubuvuzi. Ayo arimo n'umuti uterwa mu rushinge rw'igihe kirekire wa capotegravir ukoreshwa mu kwirinda no kuvura virusi itera sida. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko uyu muti unyuzwa mu rushinge uzafasha mu kubahiriza gahunda yo gufata imiti kuko woroshye gukoresha. Since while I'm on PrEP using the pills, like I feel so happy that right now I'm going to
ubu nkoresha ibinini ariko ndishimye ko kuva ubu ngiye guhindura nkaja nkoresha umuti utegwa mu rushinge. Ni ikintu ciza cane kubera ko gukoresha ibinini bisaba kuja wibuka igihe co kubifata. Nkanje ukora mu ivuriro ryimukanwa rimwe na rimwe ngera mu rugo bwije cane kandi ngomba n'ubundi kunywa ico kinini hamwe n'urushinge. Rero ni ikintu nzoba nzi ko kiri mu mubiri wanje, ikintu ngenda naho ngiye kuruta kugendana mu mutwe wanje ko ngomba gufata ikinini. Ndishimye cane gose. Mu gihe iterambere mu buvuzi ryarushijeho kuvugurura imibereho y'ababana na virusi itera sida, ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko abantu barenga miliyoni 18 hirya no hino ku isi bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ariko kandi hafi umubare ujya kungana n'uw'ababana n'ubwandu batabasha kugerwaho n'ubuvuzi. Muganga Boris Kevin Chunga ni umuyobozi wungirije ushinzwe igenzura ry'ubuvuzi rusange mu muryango Elizabeth Grasser Pediatric AIDS Foundation wo muri Amerika. Aragaruka ku nzitizi n'amahirwe mu rugamba rwo kurwanya sida mu bana. We are making a lot of progress, especially with strategies like mother babies cohort. Turimo gutera imbere cyane by'umwihariko mu bijyanye n'ingamba nko gukumira ubwandu buva ku mubyeyi bujya ku mwana. Rero igihe cyose umugore abana na virusi itera sida twite, turamukurikirana tukanakurikirana abana mu gihe habo yabyaye, tugakora ibishoboka ku buryo umwana atandura. No mu gihe umwana yanduye, dukora uko dushoboye tukamushyira ku miti tukanamukurikirana. Kandi ubu twanashyizeho gahunda ihuza ubuvuzi bw'abana mu bijyanye na virusi itera sida, ituma abana bose bari muri iyo gahunda babona imiti igezweho. Tumaze gutera imbere cyane by'umwihariko muri Afurika, aho byari bikenewe cyane, kandi navuga ko hakiri byinshi byo gukora cyane cyane ku itsinda ry'ingimbi n'abangavu. Ugomba gukora ibishoboka ku buryo ingimbi n'abangavu bazi uko bahagaze, bakumva neza impamvu tugomba kubakurikirana ubuzima bwabo bwose. Ikindi, haba ku bakuze, ku bana n'ingimbi n'abangavu, dufite ibi bibazo by'ubwandu bwigomeka ku miti turimo kugerageza gukemura. Umuryango EGPAF urimo gufatikanya n'ibindi bigo binyuze muri gahunda ya New Horizon Collaborative mu gukora ibishoboka ngo abana n'ingimbi n'abangavu bagerweho n'ikiragano cya 2 n'icya 3 cy'imiti igabanya ubukana mu gukumira ko habaho ukwigomeka ku miti ku bwandu. Intego y'ibanze mu myaka 3 kugera kuri nishize yari gukora ibishoboka ikiguzi gisabwa ukoresha umuti ntikigume kuba inzitizi yo kuba umugore cyangwa umwana yahabwa umuti. Kandi zimwe muri gahunda zacu ikiyongera ku kuba twaravanyeho burundu icyo kiguzi, ubu tunafasha mu bindi bintu by'inyongera nko kubaha ibiribwa, kubera ko hari ubwo abantu bataza kwa muganga bitewe n'uko nta byo kurya bafite. Dufite icyo twita gahunda yubakiye ku murwayi. Umurwayi si umurwayi wa virusi itera sida, ni abantu kandi tugomba kubitaho mu buryo bwuzuye. Virusi itera sida ihangayikishije ku ruhe rwego muri iyi minsi. Utekereza iki ku kwipimisha sida mbere yo gutangira umubano mushya? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Ijoshi muri Nigeria kuri iyi ngingo. Icyo navuga kuri virusi itera sida njye ubwanjye ndabiziriho, ariko ubukangurambaga ntibukiri hejuru nk'uko byari mbere. Kwisuzumisha kuri njye birumvikana mbere yo gushyingirwa, ngomba kwisuzumisha, rero ni ikintu niyemeje. Ukuri nuko bibagira umumaro mwebwe mwembi ndetse bigafasha n'abana muzibaruka. I don't consider it any different from hepatitis, diabetes, or blood pressure. Their illness, it's an illness. Bona nta bitaniye n'indwara y'umwijima, hepatite, diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara zidakira. Sida ni indwara yandura nk'uko imibu ikwirakwiza malariya. Nkaba nzi ko ishobora kwirindwa. Kandi nahoze mbyibazaho kuri virusi itera sida. Ntabwo bakivugaho cyane nk'uko byahoze. Ariko nibwira ko iki ari ikiganiro kidakwiye guhagarara kugeza igihe nayo izarangirira. Abantu baracyandura, abantu baracyapfa. Ikibabaje, abantu baracyicwa na sida bitagakwiye kuba bikiruko. Ariko nubwo virusi itera sida impangayikishije cyane,
ntabwo ubwayo impangayikishije nk'uko mpangayikishijwe no kuba amakuru ajyanye nayo atagitangazwa uko byakabaye bikorwa. Kwipimisha ntibikwiye kugira uwo bizanira ihezwa, ubwabyo bigaragaza kuba umunyakuri. urebye uko ibintu byifashe muri Nigeria, watekereza ko virusi itera sida itagihari kubera ko ibyo turimo kunyuramo bisa nk'aho hari ahantu yaciriwe inyuma, iyo ariko nyamara irahari. Nibyo, hari imiti igabanya ubukana, ariko kandi ukomeza kubana nayo. Ubwandu bugabanuka ku kigero runaka, ntibushiraho burundu, rero urakomeza ukabana nayo. Sexual promiscuity is on the rise. Nzi ko imiti ica virusi intege hanyuma ukagumana ingufu mu mubiri. Rero ibyo bivuze ko virusi itera sida iba igihari, gusa bitandukanye no mu bihe byahise aho twabonaga abantu bagenda bananuka. Iyi ni imiti bafata ikagabanya ubukana bwa virusi, ariko ntiyirandura. Ubusambanyi burimo kwiyongera, buriyongera rwose. Icya mbere hari ukuba nta bukangurambaga buriho ku buryo abantu bamenya ngo nibyo indwara iriho, ariko hari n'abandi bavuga ngo nasambana ntasambana, niba ndi uwo gupfa nzapfa. Hari ibihe bikenewe ko wipimisha virusi itera sida. Aha hari zimwe mu nama ugirwa n'abaganga. Ni ingenzi kwipimisha virusi itera sida nyuma y'icyemezo cya gushyira mu kaga, nko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, igihe wakoresheje agakingirizo kagacika, mu gihe wakoresheje urushinge rumwe n'abandi bantu, cyangwa ukaba wageze aho uhurira n'igikoresho cyifashishwa mu gutera imiti mu mutsi cyanduye, mu gihe umaze igihe ufitanye umubano mwiza n'uwo mukundana ugashaka guhagarika gukoresha udukingirizo, banza mbere na mbere wipimishe, cyo kimwe no mu gihe uteganya gutwita. Birumvikana no mu gihe muganga abigusabye. Ibi biba kenshi ku bagore batwite cyangwa mbere yo kubagwa. Wakwipimisha kandi mu rwego rwo kureba niba hari aho waba warahuriye na virusi itera sida. Ubwa nyuma wakwipimisha mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Wakwegera muganga wawe niba hari ikibazo ufite cyangwa se wifuza kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze ku bijyanye na virusi itera sida. Deborah Samuel ni umurwayi wa sida, akaba n'impirimbanyi, yifashisha ubunararibonye bwe n'ijwi rye mu kuzamura ubukangurambaga kuri virusi itera sida, ndetse afasha abo iyi ndwara yagizeho ingaruka. Aradusangiza inkuru ye ijyanye n'inzitizi ahura nazo ndetse n'icyizere afite. So age is a barrier when it comes to access. A judgmental attitude is also a barrier when it comes to access. Stigma and discrimination is also a barrier when it comes to. Reka tuvuge ko mu gihe ugiye kwipimisha, hanyuma mu ihema urimo wipimisha virusi itera sida, ukaza gutungurwa no kubona umubare muto w'abandi bantu baje kwipimisha. Ariko kandi reka tuvuge wenda ko urwaye umwijima wo mu bwoko bwa hepatite, urwaye diabete cyangwa indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, mu gihe ugiye kwipimisha ukahasanga abantu benshi. Aha hazabaho kwitinya. Abantu ntibaba yewe bashaka no kujya kwipimisha kubera uburyo indwara ubwayo yanduramo. Kandi rimwe na rimwe mu gihe usabye akazi ukaza kukajyamo, ntibakubwira niba bafata ibizamini by'ubuzima, bafata impagararizi z'amaraso yawe utanabizi. Hanyuma iyo bamenye uko ubuzima bwawe buhagaze barakwirukana. Rero nabyo biri mu bigize ihezwa. Kandi hari itegeko ribuza ibi byose. Umuryango byirukanye abakozi babyo cyangwa byanze abakozi bishingiye kuko ubuzima bwabo buhagaze mu bijyanye na virusi itera sida. Ariko kubera ko nta bumenyi abantu benshi bafite ku bijyanye n'itegeko, birazitira benshi kubona amahirwe y'imirimo. Gusa kuba hari itegeko bivuze ko mu gihe uryitabaje wabona ubutabera. Mbona bigoranye kugenzura ibijyanye n'imiti. Reka ntangirire ku kwisuzumisha. Nk'umuntu w'urubyiruko, tuvuge ukora imibonano mpuzabitsina akaba atarageza ku myaka 18 y'amavuko, ntashobora kujya mu ivuriro kwisuzumisha bidatangiwe uburenganzira n'ababyeyi be. Kandi rero uzi umuco wacu, iyo nk'urubyiruko ukora imibonano mpuzabitsina, kuri benshi biragoye rwose kuba wabiganiraho n'ababyeyi bawe. Mu gihe nzi ko nkora imibonano mpuzabitsina kandi wenda nkaba mfite amakuru, nifuza kujya ku ivuriro gushaka iyo serivisi.
nyamara kubera ko hakenewe uruhushya rw'ababyeyi nzashakira inama mu nshuti zanjye nazo ubwazo zitabifiteho ubumenyi buhagije. Ibyo rero bikarangira urubyiruko